Imamo pitanje od jednog naših brata, kaže radim u bolnici u Njemačkoj na odjelju za transplantaciju pluća. Dosta toga sam se nagledao i shvatio koliko doniranje organa može pomoći drugom čovjeku. Pitanje je doniranje organa. U svakom slučaju ovo je jedno diskutabilno pitanje, široko pitanje. Jedan veliki učenjak savremenog doba, šejh Mohamed Mohtar Šankiti, napisao je knjigu koja se zove Propisi hirurgije, u kojoj je govorio detaljno o presađivanju organa. U svakom slučaju jedna široka tema. Imamo znači organe koji čovjek može nekom donirati organ, a da on i dalje nastavi živjeti poput bubrega ili dati dio kože ili nešto slično tome. Ako ima zatim potreba, to može. Ali imamo organe koje ako mi doniramo nekome, mi ćemo umrijeti, to ne može jer je to ubijstvo. Opet ostaju nakon toga dodatni problemi da bi određen organ se mogao, da bi se neko drugi mogao koristiti našim organom, mora da se taj organ uzme u vremenu dok smo mi još živi. Šta znači kada tijelo umrije da mi uzmemo neki organ i da ga nekome presadimo? Tako da tema doniranja organa je jedna tema znači poprilično široka, diskutabilna. Islamski učenjaci već od kako je se pojavila tema presađivanja organa o tome govori. Nadam se da će neko od naših učenjaka, muftija, šejhova, doktora fikha održati neko detaljno predavanje u kojem će govoriti o ljudskim organima. Ono što mi treba da znamo da se insan ne treba poigravati sa ljudskim tijelom, jer je Božji poslanik kazao lomljenje kostiju mejita je kao lomljenje kostiju dok je čovjek živ. Šta to znači? Ljudsko tijelo i kada je mrtvo ima svoju svetost. Pa i ljudsko tijelo kada je mrtvo ne možemo se sa njim poigravati, rezati ga i raditi od njega šta hoćemo, ono ima svoju svetost. Tako da doniranje organa, ono što se može kazati definitivno da ako može nešto koristiti nekome, da mu mi doniramo, a neće to ugroziti naš život, to je nešto što su učenjaci dozvolili. Sve nakon toga, pogotovo ako nešto bi mi donirali, a na taj način ugrozili svoj život, to je ubijstvo, samoubijstvo. Sad, mimo toga treba detaljna analiza i nadamo se da će neko detaljno o tome govoriti.